Kagita kange tukushemania mutegeri wa Meru TV ngetekano ithirite urina ntiko enjega tariki 19 mweri wa 3 mwaka wa 2025 gugwatogani tudire tugetegera mantu kathumba ora kuthirite kugetinda nkoroki ndene ya ishigo bunge gya ku county wadi na kinyanthiguru yombe ya Kenya na arandi kibeto banteto yabarikite na kwanda kambe na gutigira nebo kubanganiria ripoti ore na kurikia shigo tokinyira ete na Meru TV ogoro ni bambetaga Dennis Mutuma Muthomi twambirie na ripoti ya keba ere ararike kumira ndaika kana mathaja makai zakurukite ni aria mutino nejo kuojeri kiri murima jo guitia nithi ndene ya county ithakanithi ni aria lori emwe iria iguititie kirima giki ithirwe ikithira mbreki lori ire guitite ntere kana kumete ntere cha marima yethiro ikithira mbreki na yaringana na lori inge iria ikumete ntere shemithero ni mutino jurajo ithiro jo kiumira na gutuma ngari kathumba echethiro chikirungama na nkurukinja mwene nethira gikojero ntere yucha nithi kuririkana lori ezi ire kwagite mbreki antu barabo karendene yao ne bombera kwethiro bakimatuka nyuma mutino jocho kumira na monkera kagitana gaka batamanyekana inabare kile lori ire ringirwe kana kire antu barabara ikire kugura rokire mutino jocho bombera kwethira bagikwa kire sibitari nikenda bagetana mbere na gutungaterwa ne mutino zomera matha amakai zakurukite na ujo ne ugukari nimenda kuga umunde nimete kwa Meru nkwetera accident babanithi wa balea igeshaga bara ya gwete ya thiri andu muno saidiria ya rugongoro wa mabula nimenda kuga nimbuga leo nte kenda nteto enu ethira barabara enu ebati kwethirwa ri wanwe ira yumete kwa chipetite kwa marima ngethirwa niyo igutumika ngari thietogu barabara ria nkuru itumirwe ni ngari ithondekwe itumagirwe ni ngari ria ithiete bwachu nuntu mitino mingi yumarira muntu aumite bwa marima please thirikari ni chodhiriria ntetweni nuntu andu wengi muno ni matete maisha mao ni ngari yu emanite kani mbuleki yaula ikina tulingana rutele kale ikina galuya kala na bande wile manirito no ye faite kuimana nayo kai kwa zilita tema wane bia endelea alafu leo buyo bwa kala atia yo bula to kala tena to na ye manite ningali akwana mikata we kamele kala zaitira ni yo tukata na lutere kakweba ngari yenu ba umia kana be kana no ate kana kwathi ate no konda kitomoa kwa lingwa kiongwani nani ni aja mtu wakono ndo eba ngari yewe ngena pope kala ate uba ngari wengi tutama yako madi tutabona no kaba umana pora Kuongera kune ati nyuma ya urea urari governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza kurita ntomiri yawe ntukwegoro na kuga ati thirikari ria ratongeretie au kanyuma nithirito igitetheri na nguruki gukiria mantu zegie ugima bumiri na nguruki gutigira ndawa ni chigutambwa ndene ya county ya Meru kiri rwangiro ugima nandi umo wa kariba county zi na nguruki kariba county ya Meru ne bashumirite na kuregana na meri ezi bakiuga ati governor kana bakiuga ati Kawira Mwangaza ni murongo na kiri utongere bwawe gute ugunino buriko buthirito bugikojerwa kiri sector kana ni kiri rwangi romanto jegi ugima umwiri ndene ya county ya Meru Jeff wagituma ari na rugono ru nawe Moses Mutuma bayena na umirite na kuga Kawira Mwangaza ni murongo na kuria Meru ni bethira bagitejaniria rwaria Kawira araritio tuku na andiki bandeto nyuma ya mutongeria ujo kuga utongerie ne bwawe ne thirite agia kasibitari kathumba na kinya kuchinenkera ndawa na riria ndatonyera utongerie ni ndethira sibitari mwaki na wandi ya rume kana bejaga njeni rwaki indi thai tukwaria imwe iri nyambene itukuthirikiria itwarugurire rare na sibitari ingi jaya mutuati itugwaka twin ward kana wandi ekuru wandi ya akuru na thai tukwaria thiete toneka kairi iri ndene ya sibitari yetu ya mutuati
kwina theater operational itarara yonekete kairi. Utuko former governor Kawira Mwangaza naombete kumira na ithukira thirikari njaru na maorongo ya maingi indira muthikire ndaigwa akiwa neombete kwetha kirura theater, ombete kwetha kirura maternity na ara supply dawa na mantu yonte iya orongo aratha akiarachia na mwire I former governor na thirikari njaru kanya nikenda yumba kwetha kiruta mwananchi ngugi ria kaumira na orongo kauwa na rure theater na fact na umani ati utithiete kinyemwe amba kwetha kirura. In fact theater nyingi ndene Meru County chiaki itara kiraito na itara munya itomba kwetha kirurwa ta Muthara ya Kithongo ya so many nini ya theater nyingi mono itomba kwetha kirurwa itare awe vira tombete kwetha tukiona ni maternity nyingi ikiomba kuingwa ya Kiuchwa ya Mitungu ya Karama na nyingi mono tiomba kwetha ikingwa ni untu kwethira governor Kawira urarombe kuma ofisine na arege kwandika aritiba ngugi despite kwethira assembly ya Meru ni ombeta kwethira ikirambia ikawa bete tiomba ne aritiba ngugi bombe kwetha bakiandikwa na araregete witithia aritiba ngugi nkathi despite kwethira assembly ne ekirite budget ndawira arareta ndawa no mosalaini nyingi muno na ire iraretwo inkaitia ikorio we nikethe ikithuka kuni kumwira na tige orongo na tige kwithukira thirikari njaru na mekanya nikenda yumba kwethira kisolve thina cia Meru. Ni aria nkuruki mutongere uju wa rigitani akugana ndi thirikari ya mutumanto ithinkia kie wakanya ni ngavana uju weberwe gitine nikenda rwangirwo gima bo mwiri rwithira rugitethia Meru na arua batuka aritiba ngugi twina gikeno kinene na wirigiro na thirikari injaru rombere kwithira igikirwa mande kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Kongana kuni ati ng'ombe kathumba ni chithirite chikiwa ntere chia muomato mutuati ntuko iyegoro mathaine jaugoro kuringana na arithi ba nterizi baugite ati ng'ombe ici chirethirwo chikiwa mbere ya gutuka na barike kuringa ripoti ko polisi ende polisi batirethirwa bakiambiria kuthingatana na ng'ombe ici ni karekare thirito rigikujirwo ni OCPD wa ntere chia mutuati urwithikena ta John Etiang uria ugite ati gagitene gaka ng'ombe ici ni ciambirite kuthingatwa ni mabitha ba polisi akiuga kana Etiang akiuga ati polisi bari na ukithakene gutigira ni bagushwana na ng'ombe ici kagitene kau akari amona arithi nande ne barombete thirikari gwika patrol nikenda gutigira ati gutena wambo bo ng'ombe bogwitithwa entereji nkonja mukiri hari na ripoti ya jinanjira entariro togori kethi Kenya tore kana ikoyo ninge to mwatha mburu ya kuia ng'ombe eke ya kwatu kabatu ke gari ya bangegetie ningi ko to thetaira yauni maroro ya rethi akari nene ng'ombe kuma nterese momato nterira ng'ombe siombete kwethirikiura kathomba bakiwende kinya nyuma ya kwethira bakiona ng'ombe ikiyo ni ambaba ni bararingira ripoti kile kambe ya polisi ya GSU ni ria kwena bo ende otetalia ro rirojerwe mete mundane momato ikethuraniro inkuona cia thuraniro cia irorongwa ni irena munaiti Patu turauga mutu we mundene alafu musi urare wa ng'ombe irarete ni kundu gutori parauga mbu thimo ciaringwo tu witika antu baratage nisa wetana kwa njeci uti uraturire ng'ombe githurano acieta manga ituracietwa turona ara ura kiumwene antu anga mukuru ngweto antu abwanga bali ng'ombe ite kuona muntu guthiata kende kaironero guthiata ciecoka ruo ntori ngarira turira ya ne coka ne ruete thiata ng'ombe otu ng'ombe iraitire wau rwongonerwa parira tinukirwe mithangene cia ita antu beta kuripoti berongo ya kidogo antu baithuane no tie ni njezi ikiwa ya tura ni rwe mwaka kwa tuka ukinyo tuko bo wirukire tweta kuthiata ng'ombe ende baratu na ngaru ya tura baratira ukinya njirene bakinya uli bacoka ninge bau batwe thaini utuko rukire no tweta kuthiata ng'ombe inge kodro inge Kenya inge twashuguli gwithirikari no tutie mutio utethio tukona kibatu githirikari no thirikari batu kiri ukegutho tukona utethio kinyo tu mwananchi atabati kuona thina yonthero ne tento bya kabieta ne thiro atashugulikirwa uma kwa njeci weta ng'ombe ri 1 kilomita 1 etane nyemwe
we riu antu bau bareyeri ba report berwa ngare kayeye ngare ri kuya bau athani thirire na riu bagua thani thirire rio ritathwa antu bau riu bagua bagathia ta ng'ombe rugire antu ba metia kuro baguthwa baro mnoga baguthwa betete kaitene kau ni bakuromba patro yombe kwethire kithithika no na itha kenebi kenda ng'ombe icio itekethire yeta nonto ni bathangike tweko kaita kanene nonto bau baraiya ng'ombe berine boni antu bebutini lakini mwanka mwicho bareire kuia ng'ombe na batikuona baba bathiata na ukithakeni na no bakwirwo ni bakuonwa bakaringirwo riboti kwa hivyo tutethio iromba riakwa ni batuyukiria tu ababwitha che patro nao berwa riu bakwirwo bai nao gwatuka bai patro baita babolia kenda bateanga ichantu bantu batura githakeni be bake rumbeni bakarethia antu ange kwetwa mwero ntu atharu batura ringe bakila ni basanganya uguonda gwatuka ginyote muntu gumire kuria rwanda inyaka lugore ruo tu na wita ciotheri no tene nyambe sese kuri nyanku wata kuri oreta thina ora uma kinye githakeni watu kinya ikore ruo teretua imathina yo yari ya rwanda rirua ya kwangaisa ngekuronge koro rirua kisieta watu kanya na rwanda rongo batena security ya kwana nonto nyakwethira burake ndo gwethi bwa kwethia nonto teno weso thirikari ne tuengerlo karia kithakeni na umunde neto na uo no inyetu no kuma ino anto beta kurema ngekuri sikengero na ngombe chetu twasu no ngombe ringi tukuromba thirikari ne tuekere security kothi ngombe tu nacio turithi boi atha kuitu anto batia rugiru barithi boi na miunde tu ni boya tutukara yeka batu turi wananchi tukara yeka tu nyuma tushukulikirwa kwero mbara yakwa ni kuromba thirikari buru na nene betu batuchukulikire nikenda twethira ngombe ntu itikona mathina ya nontu yatukuona nontu batu twatiro theri uti muntu ngombe uti tikinya nja umuje ngombe gani na uno omwe yaka tetie ku to baba kurethi bolelwe na into bitu na bibi olelu bionde thirikari twire kana twire kuremwa tutayari nyaba twira tutekombe mantu ya batu twanjiririo karinto bia tuengwa boni ontoboko yeri neospindi John Yatiang wa Mutwati sub county iko ngombe ilibiwa jana no recovery it was very late 6:30 in the evening so liboka ingia kwa laga but sasa wameenda huko area ya waso kupunga huko Keripotera Meru TV kuma Mutwati Gemenab beta mukiri onkonja tukiuma ntere chegembe turinge kataroge tumwe ko twerekere mungage shuka bunge ke Central Imentin ya bamwe bakari amwana atongoria kumage shuka bunge kyoge Central Imentin bashumiriti na kuromba governor wa county ya Meru Reverend Mutumanto Ithingia gutigira na kuthura dagitari Julius Mbijewe gutwika munini wa governor wa county ya Meru kuringana na tongere baba baruga Julius Mbijewe no mwa atongere barabedrita barina kithomo gya kungana na ngurukine edrito tangu gikiri ntere mwanya shande guru ya Kenya na hari na aginto kireke kubatara gutwika munini wa governor wa county ya Meru na baba mwe batongeria kumakiri gicigo mbunge ga Central Imenti na ndeni bakuromba governor Mutumanto Ithingia kujukia daktari Julius Mbijewe ja munini wawe nikira bakuga kuma thirikari cia matura irambiria batona gitigi kinena ya kia governor kana munini wa governor turari mau ja tuithinkia aja Central Imenti na twina general munene muno Dr. Julius Mbijewe kwa His Excellency Governor Isaac Mutumanto Ithingia turenda gukuromba na gitio tu Central Imenti ututukiria mwana wetu Julius Mbijewe endipite governor kenda amenya gutumenyera Kimiru yonthe andika nkaromba nontu general wetu no na ayo Central Imenti arari Dr. Mbijewe na rachumetie muno na kinye kundika Meru Don gikiambiria ibambite no babambiritie ndo mbere bakija kuthithia kinye kundi kiu na muntu na achumetie muno akuona Meru imwitune na arachieka general mo obara batakira buru nontu baguchumiria na baguchumia murungu no atukinyiria kwa nkoromba His Excellency the governor Mutumanto Ithingia we consider bange bonthe to consider Mbijewe
ethero ari umwe wa running mate oku kurukia tongeria baba ni bakuga daktari Julius Mbijewe na kithomo kira gikwendeka kya ngugi iu na kuga njota yawe ya witi bwa ngugi ni thirite kioneka rira itite ngugi cia thirikari o amwe na kinyarire ari MCA ntere cia Mwanganthia nontu itumwize ifafoma imuntu mwega muno na imuntu utitikiria into bia Meru binyango ou na imuntu twize straight forward ko atukuromba na winyia ora murungu arakugiriwe kiao is excellent the governor uria kwagiro tukiugira mbere okinyanira gitingi menyeka ketha kiakinyanira atukuromba bururi ou Mbije waranyiete na arari na bindi we kuthia mantu jau utujukiria we no tujukiria we batu centuriment tuketha twi sawa na itugwitikia uria tugunengera watujukiria wagategera Meru tategera bothu ciake okay ojara mbugire Mheshimiwa Mbijewe mbere ma imuntu buthomu imuntu wize mantu na kinyare ari MCA wa Mwanganthia achiumite mo development nyiria chirachi nao na kile thirikari ra na thio yakathithia kinya budget ko imuntu performa imuntu twize akeja kujukia aka Mbijewe keja kuoneka Meru aja imuntu mbakinya kubanga mantu ja Meru na bwe bokenda bwe 10 atongeria baba ni bakuria governor Ithinkia ethire agitegera gicigo mbunge giki na ritho rethaga jora president William Ruto ethirite agitegera Tharaka-Nithi na ethira kijukia kithure kindi kija munini wawe kinyokeja kwithira ara umite gutina antu baba ingi Meru ni nene muno utote na batu indi tutegere na ritho rethaga tu centuriment tora president Ruto arombere gutegera Kenya yonde na tutegera Tharaka-Nithi atujukiria deputy president urugweta kithure Kideki angacokeria MCA betu pa Meru county tutwira mo kithakene na twashibu gintu gikiega muno na twajukio nene kontu Ithinkia bategere na ritho rethaga MCAs na Meru Don ukambitigiria ndiguru nionto ibori ithore yaku kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam tugetegere mantu jege kithomo na era cukuru izikene tala ikumuku ireri ndene ya wadi ya Kangeta nithirite gikurukira mathina kathomba thina ya mbere iri ati cukuru izithirite na mwalimu umwake uria waandiki ni thirikari runguro rwangirwa TSC iginto kira githomete kinya mathomo jethiro ja kiangaratana ndene ya cukuru izi iginto kibiri ni ati cukuru izi kinya tethirite kiwa baruga na nkuruki kwithirwa iri ki listi ya imoche cukuru ira chikuonekana ntere izi ikiri listi ira ithagirwa ikionanwa ni thirikari kagite no kau cukuru izi kinya nithirite ikiona kwithirwa itena aritwa bagweta na mbere na mathomo ndene yo kuringana na kariba ntere izi ni barombete na thirikari uri nkuruki atongere bara bonda barekete na kuthurwa na kinya antu bawendi wega gutigira ne bagutonyera nikenda gutigira cukuru izi ne gweta na mbere ura gukubatara ni kuona arimu ni kuona arito na nkuruki into bingi begutetheria arito papa gweta na mbere na mathomo jao mukiri wa Koja ari no rubonoru undi ekipsea ala ikumukumu senta tonetekere tukubwethe kiereka kipsea lakini anabara tobwetha cia nabo twana kubwetha nabo kipsea tobaikire cukuru ira inge ikuraya to na kinyana bangire ndithiri thai currently batere registered non tonto bombere kinya ba register ari mu baraba bati kwando CBC tote nabo nde ningwa strande ndi skuru ingwa ache kithankarita na PP1 PP2 kana grade 1 kana 2 kana 3 to na buru ni ari motote nae tote nabo ende to weti ari mo na to aeti kinya ari mo mwari mo to andekete thai to ri asiari itu inyeli kinya impara konto ko no to kinya asiari ba to kwandika ba to kiandika mwarimu ito kwache thiringi kinya we kuria mwarimu nende to kauria atere to kuria mwarimu twana to na tuto ete twana to etare tutiwe thine thinene ende ito kuromba rikari we romba to tumero warimu kire mwana okwa ethro high school ina maiya high school ina mibwa high school irukiretwo kenda ntura yomba kwithirwa ikura no mwanka twambiririe na school nture tomba ukurete na antu bathomi bakareta maendeleo ndene nture thairana bakinya grade 3 baita school ingi bakakuria school ira ingi bachoka yau yangi tikera to babwithiria kieni no ntu tuwa right mwe mwana no mwankethwa na antu aya ya uchetha lakini achethera maiyene achethera mibwene
na wo karimbe na no kuona blue ira school la ikumkum ndia school ye na mire kuma ena class 7 mwanga ko twika ina sare yake tutia batu twa ibiru tu no rurubo nene muno nikyo ko utuma turomba atongeria betu muno tukiambirerie na bara twete kura tuthurite na kura cietu ni onto batu tute na uwezo bwa kumenya registration ine failure ikyo tukuromba atongeria betu thai batu ibirwe kiao na baloelie skuru sub location ira cionthe ndaibwe cia Kenya ene onka skuru ne onka sub location ndene Kenya itena cukuru kinyemwe na ne o cukuru ya mbere sub location ni ira tukuromba thirikari tushughulikire twewe arimo tukubwithe registration certificate etauma kuma naire tutagere ripoti ingi ora kwathira kugitinda na aru ndene ya kaunti ya Meru ni aria akristo na nkuruki a Meru barani akristo ba kanisa ya Katholiki ne bethire bagikungwira na nkuruki gucemania ndene ya kieni gikinoru ndene ya kaunti ya Meru kire mambura acha gukungwira gukunurwa kwa bishop Omweru wa diocese ya Meru bishop urawije Kenneth Jackson Murugara kuringana na akristo baba bakere nyuma ya bishop Murugara gukunurwa ne bethire tabagitari ire gikeno kiao na kuga ati abare na witekio bishop Murugara kethirwa gitongere kanisa ya Katholiki na njira kubatara na muno gutongeria akristo barabara ndene ya diocese ya Meru bugo nebo uge bwakari kagitene kana nyuma ya kwethirwa agikunurwa ta bishop Urabari mbunge wa mwakuru wa mbere ya kaunti ya Meru na orane mwetekia munene wa kanisa ya Katholiki Florence Kajuju awiriritwe bunene kwa muro kwa bishop Omweru wa diocese ya Meru ya Catholic Jackson Murugara akiwa bari na wetekio nawe note nkarari kinyanini beta wa Florence Kajuju na ndi mwekuru wa Catholic Women Association kana kiama kia ekuru ba Catholic na ruareka tuwiretwe sana twekeni nekia kinoru twekaribisha coadjutor bishop wetwa Jackson Murugara ora yete kanisa yetu in the diocese of Meru ora kethirwa bishop wetu rira bishop Salesius Mugambi akaritaya lakini kumwankatha iba kuritaniria ngoge amwe na atukuwirwa mnote kanisa ya Catholic nonto tukuritirwa ngoebwa sana ni bishop Salesius Mugambi na nende tukuona tuina mutana wetu unge awetwa bishop Jackson Murugara na ito ushokeria Murungu nkatho nonto atwira yete kanisa ene a servant of the people na boba kiaria Kristo bange baraba kuyete mamburene yao kujira kwa muro kwa bishop obariwa ato gweretio muno muthenya jwa narua nonto bakuja gukungwira ukunuro kwa Reverend Jackson Murugara musikabu wetu Omweru wa diocese ya Meru utugwiregira kugwirirwa matunda yawe twataka tuona ura musikabu mukuru our right Reverend Salesius Mugambi lalo tutithite bobwega mete Cathedral Parish ya Antune Preaus nikwirigira bishop Omweru agatutongoria bwega na tukethira twine tukiringe tagarire rega ya Kristo nya ingwetekerinya na betu bonde bakinyirwa ni Kristo no tubotongoria wa bishop Omweru tureta a Kristo ba Preaus ya Antune itweregerete agetekerio twa Paris yetu enjeru ya Antune oni mbumira bakirinyaga na Meru inkunda umeta it's my original land unda igwende na gekena kuona bishop Mugambi akuona mutetheria kwa juta kwa ikuga nguge Murungu geta na mbere bwega na ateritorwo nguge mono na kuringana na tumeako ira twitaitite at least na kubataraga mutetheria jo kwa igekena mono kuona bishop Jackson akweja na ndagute agokunurwa na nguge geta na mbere twite na mbere na kutungatira Murungu na kumutetheria kire nguge ria kurita
nawe akirikiria Kajuju na itukomea diocese yetu Meru ikiendelea gukura inyankoroki parish chumba kwethe ikiongeleka inyinge prayers chumba kwethe ikiongeleka inyinge tomba kwethe nyato na Kristo baba inge sana bakethira baki diocese yetu ya Meru ko ibwa ga mwathani nonto okomba kwethira kwenda seamless transition of power na ito chokenkatho kinyakere His Eminence the Pope nonto bwa kwethira baikarande bakaomba otothurira the coadjutor Bishop Jackson Murugara. Keripotera Meru TV kuma Mutindo Yokangangi Mbita wa Mwende wa Laiboni. Tugeta na mbere ni ati kanju ya mangabana ni bariketi na gwetana mucemanio jo Mpui mucemanio jo jweregeri gwe kwa ntuko ya Jumaa ya kiume giki moroto jo mucemanio jo iri gutegera manto kathomba jegie mbeca kana budget ire ithagirwa igitumira na gutumwa kiri county shionde cia nthiguru ya Kenya kuringana na kanju izi bugite bakethera bagitegera manto kathomba bari okuria mbunge ya Senate gutezaniria itagaria ria imochia mbeca ira chigukinyira county gwetana mbere na kugitangwa rorero kana bubu bumenya na umo kana na mukaririgiti wa kanju ya mangabana urenwe governor wa county ya Wajir ujikaneta Hamed Abdullahi oreo rekete na gutumiria ntumirize ekuga ati mangabana bonde bakethera bagicemania ntukweu ya Jumaa ekimegigi. So we're asking the Senate not to accept this bill. We're asking the Senate to pass the one that we had agreed. There's a protracted engagement that happens before we come to this stage of passing laws. We appear before Senate, we negotiate with the CRA, right? So I don't know who had an interest in fast-tracking the National Assembly bill as against the one of the Senate. Yeah. So we're asking the Senate to stand firm and pass the bill that we had agreed with them, because we appeared before the Senate. We appeared at IBEC. We discussed these things in IBEC. We agreed. There is, under the World Bank, a project called Kenya Informal Sector Improvement Program, KISIP. They have reduced it from 10.4 billion to 1.7 billion. And in KISIP, nearly all the counties are participating. There are many counties that are participating. So when you divide 1.7 billion among the counties, and by the way, this is mostly road improvement works and things to do with, what are they called? Solar street lights and pavement improvements in major informal settlements across the country, which have already been contracted. So, National Assembly just passed the County Government's Additional Allocation Act. First of all, we were shocked that there were two bills that were originated by either houses, by the two houses of Parliament. Senate had originated a bill, and National Assembly originated another bill. We have been discussing this issue at Summit and at IBEC, that the year is coming to an end, and the County Additional Allocation Act has not been passed. Development partners who fund a lot of these projects, a lot of this funding in the County Additional Allocation Act are frustrated. We had taken a position as a Council of Governors that constitutionally only two types of roads are recognized: national trunk roads and county roads. So if you're going to tax Kenyans at the pump for the maintenance of roads, it's only fair that we follow the Constitution and give national government its share of those maintenance funds and give counties their share. Kongera kuna ati Bishop wa kanisa ya AIPCA kiri diocese ya Meru na Kinyathira kanithi oroizekene eta Joshua Kiranja Ntoingai
narombete gavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutuma Ntwithingia gutigira na gutongeria kaunti ya Meru na Umurungu. Nkoroki Bishop Ntwingai nethiritwe akiromba gavana Mutuma gutigira na gucokeria vision ya 2040 ya kaunti ya Meru nikenda kaunti ya Meru ikethirwo ikigwatira witi na mbere na gweta na mbere na gukura. Jeff enore na rogono kuinka yake nyuma ya Mutuma Ntwithingia kunywa muma na kwa gavana wa Meru Bishop Kiranja Ntongai na muriti otongeria bwawe ni bwithire bwina mwanya ju munene na bwakawira mwangaza na kinya nkuruki ethire akitheria rieto ra kanisa nuntu kawira mwangaza na arethirite akiria kangaru kwa bunene kwenda tumenye aratwari tu kinya Meru ya totara kawira gavana ari bishop itwerigite Meru tabwa sana na hiyo na heshima ya antu bapurugu ati kanisa nwelindi antu na bageta bwega lakini kulingana na mambo yangu gavana alikuwa tumaira ya marumi kuruma atongere bangi kiburi wichogeria ni twetere aibu nyingi sana na ile maita mengi uite irinja kwa hiyo Meru County itukwenda koroba nende no ntumwa ni otethio Reverend Mutuma ukwoyete kara bishop nuko na butura etete uite vya Meru mwanka anto bone bishe kanisa ndene Meru County na bone utongeria wa church ndene Meru County ni ara kinya Bishop Ujo wa Meru ni diocese kuromba ngwataniro gatigati gatongeria nandi na kuga urumwe na ngwataniro nibyo bikareta witi na mbere aja kaunti ya Meru. Tuwa political leaders inkominya MCAs beto afanya kazi ngumu sana abunge beto wa Meru bonde ibara ichiumite kuno ntura tonele to kumakine shibitairite iturachiumite sana tuba kanisa abunge beto seneta beto kitu kama hiyo kuona Meru taboya tukoroba nende no Mutuma kuya tumuwate nimbaru nikenda kamba kulitangubwa kitu mwe gotanga miaka 3 miaka wetierele at least Meru yoningu itia sarakasi yoningu itia ndimbo kilingwane yoningu itia kura kitu na kuruma nganto bange yoningu ite kwa anybody kila mtu yote awe maskini tajiri na kwa heshima ndene ya Meru County. Iromba ya Bishop Ujo nande kire atongere bagi siasa ni kuriukia kiroto kia Vision 2040 tokwa na revolution dai ni kipindi kibitatu ontunga mbere tawamunya na itichinguira tutendene Meru County iko na barabara yetu ya Malaysia ya lami na munyare kuma kereto ya na tuandikire vision ya 2040 ura Meru ikethurwe kari ratuta making the Meru great nandi kuroba the incoming governor na kide kideto ndinko na ari na rumwe ura watongeria ba Meru bara nene ura chukumanite nikenda Meru mbocho kanto haya vision ya andikia 2040 icho okero nikenda Meru at least kinyare bati ukinya na kitwitite bwe bokenda bwe 10 Bishop Ujo ugito tongere bokawira iburathirire nyuntu bokwithire na rwikumiro rwingi na kinya nkuruki kulega gutia atongeria bangi Meru yetu yatere mwerekera ni ata direction nyuntu botongere bari kumio muntu anenkero opportunity murungu nkai akagatugire mwathonundu akaria kiburi akaria kifua na akaria kiruma ntu bangi na kwa nyebara tari china ntu bangi mwathanya akagwa opportunity te muntu mbele kwa opportunity kuibanga akiangurukia ku na kwa na kawira ni funzo kwa viongozi wote wewe kiongozi wa kanisa wewe mtongeri wa nduguru wewe whoever mwathanya kwa opportunity nitumire na heshima no mtu ni funzo kwa viongozi wengine ile kiburi mwathanya kwa na kiburi agwete leadership ambo tunya ume burabu ondeo ka thithia nyama babu thongi bukawa mbere metho yantu na kunyine kanduguru so barabu othe baikanya kwa tongeri nduguru tu itari wewe wale musiero wale weva eka kiburi inde athanto muri kumetwa muntu mbere kwa thanthe tukia ndene ya thawa athanze na heshima antu bange na kiburi ishe tuheshimu watu wengine. Kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Tugeta na mbere na ripoti yetu ni ati akari amana atori bantere chia Kemeringa na kithima gya Kamincha entere chia thirugaiti ni betheta bakiguneka nkuruki gutetheka na miti ya kwanda ira bethira bakiewa ni umukoro uri kuromba giti kia mujumbe entere chia Gembe South wichika ta Mwenda Muzarendo aria bethira bakirobeta na mbere na kwanda miti zikiri kithima je ethanjire magutigira ati ni bakumenyera na nkuruki gutetheria manto jegire Ntereji Mureithi
waba na ethero akigwatanira na gikundi kiki na kutubanganira riboti ithingatirite. Akari na turi bakemiringa batethekete ane na miti ya kwanda nyuma ya ramare cia mithika mselendo wikinyano na kuringa rugoji rwa kwanda miti aria batigirite kithima kiria kije kene jaga kamincha nikianditwe miti na gikang'ana wale tuye kwanda miti ndene ya ndila kiswampi chemchemisi yetu seroi negenda tombo tunza mazingira yetu nditanguye na Pan African Climate Justice Alliance take kundi kya kithe gena ndene ya ulimwengu na mantu yo tunza mazingira bakilishite mtu wita wa Dr. Mithika Mzalendo tawora withera we mwandiki mnene wa gikundi kiu na ndia kariba batongeretwe ni antu bara bakaragia kitete magiki ni baugite atibo bagakaria miti na njirera yumbika yonde ni kenda ikagwata na yumbe kubaruje kenda twana miti na miti to ija kumianda tukandikira nyi muntu miture arwe nyambu yagaragwa kunyia kenda miti kura ni gwitigeria twina ikundi getu githoki na ari tibu gwitigeria tugitia twa ba itwe ba tugitia tugitia national park so miti to amekaria na tukamekaria kabisa na mutijura yunde twareterwa tukameki sure mutijura sawa na yugakura mitendo umetwatetheka atia mitendo kwera kucha wingie badro umetoka tukongele kilimo zetu na tuongela kulima no tuketa mbera tukianda nyinto vya maana na tukava midinyana betu wakashment ni nene ni ikankruki idandatu ina area nene sana ni nkuromba no ndomiteti ngana na tuongere na tutegere kaire inyakithana kundiro na ikundi mwanya na nikenda urarenda tuthithia masingira jaomba kubwa piu na tukaigwa turi amwe na itukuigwa tuwiritwe na lasia mbai mori yo na Mzalendo na twere mete ya bambu mingi muno na itwandire mere mora na keolu na ithime na vyo onto ekilili sionkuma na kilito na koku on the location to meandete sana na kilebo kala ithima biro kwena area je ibimenya ribonane ko bobonge na gwankuwa mete ya tutethi zaindi no twakwethira atiri mete kawataroje utero yoro wethera gwita na riua kana rwiro ithima bietu bitenga la renge no turoro gwethera rukunekeri nkurukira mariji cia Mithika Mzalendo ikiringa rugoci guntu gukugwita waja kemiringa ne baugite mitire turaga kukuire itwira kunywa ruje gukuiji kana ja menywa ruwe kana mithanduku ne bategwo kugwatwo ne gakurwa yonthe nuntu bakwithura ije ni kwenyangia na ni ugwati botoro bwa muntu no to sheria na kerokerwa ni implementation ye itira oja kanya kandi barombe no to rende ira to refukete no to mete ekorwa ko rende ta korwa iba implement sheria na batumire kanya kana ya kao muntu endera mutete kuri bakikisha mete okorwa no to rende utonete mutethio ogurete mete ngine ya kureplaceira ko to teme ya kureplaceira ngine na kenyu nyaruye ino kadiroje ire ngine no okora bambuwe kadiroje no yukableptas no ke kunyoroje rora ko to teme ya kuthia tukianda mete yo kadiroje reto ire ngine no kumya ithima ko ni boja kanya kau no to ibo be na mamlaka na bena kanya kutumia sheria kuethi gukandamisha kana kuwata ura wenthe uremi kuritangwira na bongo bena power ko raia na twaringi kwa Meru na twe barabongo baita ushuru babara ya ushuru kenda bale wa na bo batushuligire na njira mo kana rengi twetunza mazingira ya tuyanda mite wito bambu ni era yotethia sana kubwithia environment yetu na itukuria kinya government of Meru na kinya thirikari nene batu atua promote muti yoyo wito bambu no tuyo ayo tethia kumenyera rera retu ngirukie mitira ingi muti yoyo wito bambu yena matumishi maingi muno wombo yo tumira njira nyingi muno kinya woka kuthithia mantu ya maingi muno no yo tumira muno sana muti yoyo wito bambu na Pan African itongeretu ni Dr. Mzalendo ni kuuria thirikari ya county government of Meru na kinya thirikari nene twinde tuunge mkono upromote muti yoyo wito bambu nikienda tutunza mazingira itukuria pia batu wati kienda tulita miti wito eucalyptus ye minyoroi yo meti ithima bietu
no nturua rito karia kwanda miti ikumenyera ithima bietu onto ebambu tubua twaringa miaka ele thatu ithima bila tuona roi tubiguthira na tutuana ko kutarwe kinyao kurema na ikatugendelea uteseka tuli antu ba nini bande Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Kiameringa Athiru. Kiri ripoti inge mutegeri wa Nteto cia Meru TV ni ati mutongeri wa Mugonga Daktari William Ruto muthenya jana harua akiaria na ithirito akiuga ati thirikari yawe igetana mbere na gukiria na nkoroki kuigika kithomo akiariria manto jegie mbeca ira citagirwo cikinengirwo Aritoba University ira cikeneta HELB ira ugite ni ciambiritwe na kunenkanirwa kana ni ciambiririe kunenkanirwa kuma njuma ya kiumia kithuruna na citete na mbere na kwethirwo cigitonya kiri Aritoba. Ruto akwarite jaja kagite na kare akunenkanira Chata University ya Riara kile mambura jaraja kukari ndene ikulu nene rais kile mushie cha Nairobi. And the Universities Fund. And as I promised last week, HELP released 1.5 billion last Friday, and yesterday an additional 4.5 billion, bringing the total disbursement to 6 billion for students upkeep. So far, HELP has disbursed 36.6 billion in tuition and upkeep loans, benefiting 418,000 university students and 233,000 trainees in TVET institutions for the year 2024-2025 financial year. It is important, these numbers are important for us to appreciate where our education and funding is. I have disclosed before that by the end of 2022, our public universities had accumulated debts exceeding 120 billion, with 23 of them struggling and on the verge of bankruptcy. However, through determined collaboration, we have developed and implemented interventions to strengthen university governance, democratize their revenue streams, and implement cost-cutting measures. The competence-based curriculum model equips learners with practical and relevant skills, ensuring they transition seamlessly into well-prepared professionals and entrepreneurs ready to power our economy. I want to assure parents that the government has made all the necessary arrangements and the Ministry of Education is well seized of all the necessary infrastructure, human resource, and materials for learning. We are churning into the market nearly 1 million people coming from different stages of education into the labor market. But then opportunities for employment is not expanding fast enough. The public sector cannot absorb most of the people coming from these institutions. That's why the private sector needs to be the direction that we need to expand. The private sector must be expanded so that it can be able to absorb many of our people who are coming from higher institutions of learning. My husband and I feel a deep sense of gratitude, knowing that we have served our country well, and thousands, even millions of Kenyans have been impacted by the Riara Group. In this regard, please accept our heartfelt and sincere gratitude. Your Excellency, sir, for accepting to award a charter to Riara University. Kire ripoti ingi ni ati mutongeria kana munene wa minister Ajan Degrune Musalia Mudavadi
nethiritwe agitongere gikaro nabo mabatongere kuma nthiguru ya Netherlands ilinjiremwa gutigira nibakurikithia ucore katikati ka nthiguru ya Kenya na nthiguru ya Netherlands kirimantu jamwe jaraja kwaragirwa kirimo chamano jojo ni amwe na ucore biashara na Kenya gutagira mantu boigie ndawa cia mbogita katikati ka nthiguru ici cio ijire na nkuruki gutigira amantu zegizo karia nebo kuongereka na kurikithwa katikati ka nthiguru ya Kenya na nthiguru ya Netherlands. We held in-depth discussions on ways of enhancing economic cooperation and shared ideas on new opportunities to elevate trade relations between our two countries. I am pleased to note that Dutch companies continue to have high preference to invest in Kenya, as demonstrated by over 90 Dutch investors accompanying His Majesty the King. There will be numerous activities during the visit for the business delegation to assess the opportunities for investing in Kenya and form important linkages with the Kenyan counterparts. You may wish to know that other than the visiting teams, there are 150 Dutch companies. Your country is full of opportunity, driven by a dynamic young population that has the potential to play a transformative role in shaping Kenya's and Africa's growth in the years to come. It is important to tap into this potential, and it is important to listen to young people's concerns. The Netherlands is eager to work with you to promote sustainable trade and development, to tackle shared security challenges, to champion our common values on the global stage. And this is a partnership of opportunity, a partnership for prosperity, a partnership for our shared security and stability, a partnership for the future. So let's continue building this future together. Asanteni sana, thank you very much. The issue of drug trafficking, and we are not trying to say she's guilty or not guilty other than what we have as a record from the judicial process in Vietnam. So ours is not about a judgment, but working on that basis. If we want to also send a clear message as a country, we need to be careful that Kenyans who are stepping out into the diaspora do not fall into the trap of engaging in any illegal activities. It's absolutely important that this is taken. We want responsible Kenyans at home, and we equally want responsible Kenyans in the diaspora, in whatever country you are in. We have been at the forefront in promoting bilateral labor agreements, trade, also focusing on responsible mobility of labor and so forth. We've been talking to these things. We share many similarities that make our partnership a natural fit. Both our countries are outward-looking, trade-oriented, driven by entrepreneurial spirit. We are both regional hubs in our parts of the world, Kenya in East Africa and the Netherlands in Europe. And we both value sustainability and innovation. Kenya is leading in renewable energy, while the Netherlands is known for its expertise in sustained agriculture and water management. And we both believe in multilateral cooperation, the rules-based international order, as my colleague already mentioned, respect for international law. And we actively contribute to peacekeeping, conflict resolution, and having a strong voice on issues like climate change and human rights. Tagari wandeto Meru TV utuko ripoti uyegi ochore pa nthiguru ya Kenya na nthiguru ya Netherlands nego tukinyiria muthia zwa nteto chetu itanambere na gukenera mibango ya Meru TV woni bambetaga Dennis Mutuma Muthomi.